hanga na eh. Di ana sa datong palaway. Iba atong kanon. Iba na. Ibang iba ka na nga. Natay asin niya atong nagi kuanan og sili ba kay wa man say challenge no og way sili. Are. Basta iba naghisgutan magtubod naging laway kanang mangga. Are. Dapat ihamong. Di daw tang bati og naong. Kay bati ang tag naong ba, samot. Di daw be, no reaction daw tabi. Pero kaya raman. Agas ang singot eh. Be. Hamong niya way reaction ha. Na-reaction akong lang. Sab-usab, murag na paminaw na ko. Kini. Bidaw be. No reaction pogi challenge. Pogi challenge ha. Pogi challenge with feeling. Kaya naman. Hang. Di ba ka mga slum atong ilok ani? Ganahan ko kining sili kanang daghanon bagamay ra sili. Upat ni kabok sili. Kanang kulikot bahang mo kining sili kulikot. Mukuro gid. Akong tabon-tabon mukuro gid. Kini daw kinadak-an be. Hanghang na, lamig gini kan uning hanghang ba. Mura magsudlag kuan, masamang spirit. Ano buslot. Nah, hanga na eh. Din ako eh. Lami man siya, pero din ako hot dun. Lami gini mao gini ginakaon na mo sa una. Bata pa mi ba? Itulon na mo kamay, no? Last bite. Last bite. Makadako ni glawas oh. Din ako gigisingot nako. Naligo og singot. Bye.